Kwa ivinda ambaye ya mokambani dhitwe ya ndini wa mapu masavuni maki uteti na ki ni kumana na kwati wa utongo wa siasa ya Kenya kana kwema kutalika na kunengwa uicho ulawa ilite waki maendeleo. Ni kuyanana na Profesa Joseph Nzioki musomi na muteti kuma masinga wala inena kavinani kala ikomanite na ndongo isia isio sia kithioko na kiva masinga ni waweta ovome na kwitha ambai ya mukamba italika kati wa ambai ilanene va Kenya ndithi twe ikwata uthukumi wa serikali tambai ilaingi Nzioki ni wanenganengelekanyo ya ukamba wa masinga aiweta ki ta chodothe twe ni kwithwa atongoi ala methi twe maisa kuwa mbunge ni kwitha matena woni kanavata wa mwene ndini wa utongoi wo Ben Musau na Mauvoa. Kuyanana na Profesa Nzioki ni kanamba ya mukamba ni dhitwe cha ndini wa mapu ya kiukwati na ndini wa masavu maki uteti utongoi wa siasa siava Kenya. By kulu Rwanda kuna mukolonia tano ya imbo na ya industrious na ya adventurous ta mukamba. Mungwadeti akamba yo mumanda utredi Mombasa na caravans. Akamba yo mumaya kitile ya mwendwa mundu muzomu kijua na mumaya menjandolo yo mumaya Jackson wa Mulinge na ndwengi ya ingi na mama na ndamesi na ila musumu wokiyeku Malandika barua maisi ni methi yemba imo very unique the Akamba community. Na yuki kuli ai no kuela ndiyo tu yaba ayakamba oyuyu tena mbaina for example kana namba itatu kwa wingi Kenya ndio ambayo despise weza ile ya mukamba to kwenda ama ni acha ya Kenya no woga na mbungu so there is a problem. Profesa Joseph Nzioki weta vamana kwithamba ya mukamba italika katu ambayo ilanene va Kenya ndithi to ikwata uthukumi kuma kwi serikali tambai laingi na ila tu weta ngosi ya socio economic empowerment no lazima tuambie isilia jo tutona kuiempawata economically nikenda tukambia kumila katika mabu ya Kenya na tukambia utila eki ya Kenya kwisa kwithia tiutu wabandu katika periphery kwisa kwithia nitaruka kita hapo ito alas resources ya toa wakila bandu nitatuka kita hapo zaulili kama baadaye tukeungai kwe anubeba masinga kiti tikametikilika mama na toimwe so ilengi ni political fasa kila ya katatu na politics chozi kuna hapa every 5 years ainenga nengelekania ukamba wa masinga Nzioki wera kiite chodothe tu ni kwitha tongo yala methi maisa kuwa mbungeni akati kwitha matena woni kana vata wa mwene nthini wa utongo iwo yuko na ito ila watu wa mundu wiki katika National Assembly anda wako na chao aka kuna chao kando na nzaula zinavina zijana na yuko nduzu kenda mumutumete nikenda mukayo resources ya mage yokoi amwete ni mwana tachizo mika so ila tiundubana anuma mako mage yoko no lazima tisile muno ndu siasa sie mundu maingi no kuko watu kabuwa ngui yuko ai kwili na yuko leo manae kwa mundu la kwenda utuma National Parliament 2027 na kenda mundu wa mugamba mwao uko na pasa kwa mundu na miaka 5 mpaka kilo chao vilingi wa Mauvoa Tongo TV kuma va kaunti ya Masako nye nita wa Ben Musau.